Imana, Haleluya. Mbega abatware tubakomera amashi. Yego. Mustaze turamukomera amashi. Yego. Canke mu miseze bavuga guverineri. Tubakomera amashi bo. Yego. Mukuru w'igihugu turamukomera amashi wewe. Yego. Mbega umwami wo mwijuru nawe. Byo kwanga. Mbega mukuru n'inde bwabo bose. Mwese muti haleluya. Uwo yamuze rero mucambuga muti haleluya musubiramo ibyo nyene ndaza kubabwira ngo ncakubihe. Mwese muti haleluya. Haleluya muti haleluya. Haleluya. Mwese muti amen. Mwese muti amen. Amashimwe kwa Yesu. Twamaze kumva ibitari bike, ngomba gushira ko bikeya gusa kamara bice turangiza. Kera gutwa cyangwa twumvise ryari ijambo rimaze kandi rimeze neza ryatubwira ibijanye no kwizera, kandi kwizera niko kutwara ibintu byose. Naciye soma hano usanga havuga ngo muri Yohana 11:40 havuga ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. None bwira mugenzi ati ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Nabari yako bivuga nti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Kubwi wanje ndipfuza ko kuri uyu musozi umuntu wese yaje ngaha azogenda abonye ubwiza bw'Imana. Amen. Abagomba kubona niki. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimubyirengagize ko hariho ubwami bubiri canke deruyoma. Isi itaboneka, ubwami butaboneka n'ubwami buboneka. Ubwami buboneka ntibikenewe tunda kwizera ibintu oya. Twizera ibyo mu bwami butaboneka kuko uko kwizera niho guca kutumenyesha ko ubwo bwami bubaho. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nagomba ngo dusome amajambo y'Imana cyo kuva igice cya 3:2 niho ngira usome havuga ngo icyo gihe Mose yaragira umuhuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani aturukiriza umuhuku hirya y'ubugararwa ashaka ku musozi w'Imana ihoreba. Umumarayika uhoraho ambonekera mu rwego rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwe umuriro ariko nticatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe karya katabonetse menye n'igituma igisaka kidatemuka. Urabonye yuko akikamishwa no kubiraba. Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka ati Mose Mose, aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe kuko aho hantu ahagaze arahera. Imana nishimwe. Amen. Tunyaragase dusome Abalewi 6 naho acadufasha
gatandatu umurongo wa 12 kugeza mu 13 umurongo umwe gusa haravuga ngo nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yame awucana awurunde kw'inkwi, uko bukeye aheze azigereke ku ikimazi cyo koswa, acosereza ibinure by'ibimazi by'ishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya, ntugirene ko ntabumva, ntugirene ntuzime. Ngomba dusozere kuri iri jambo rivuga ku muriro. Yesu nashimwe. Amen. Mwese abantu bakijijwe ngaha twanyene mu ngana, shira amaboko hejuru cyane. Urabona nta n'umushitsi ahari, subiza hasi kandi Imana ishimwe. Kandi nanjye ndabigisha nakijijwe, uriko murabyumva? Je nakijijwe ko ndavyemera. Muranye kumenga ntimumbona. Je narakijijwe kandi nigisha ibyo nemera, urabyumva? Yari abantu bigisha ibyo batemera. Navuze ngo kirazira kwigisha ibyo utemera, ndogenda ngo kandi kirazira kwigisha abantu usumbye ubube gito. Kristo n'umunyu kandi niki n'umuco. Amen. Amen. Hano rero muri iki jambo cy'Imana dusomye turabona yuko Mose umusabyi w'Imana n'umuntu wa kera cyane, harageze igihe Imana igomba gukura ubwoko bwayo muri Egiputa iyo bari bagorewe, bari maze igihe kirekire. Imana irazi ibibazo byawe. Yesu nashimwe. Nabo barayisenze ukumva umenga ntirishura iriho. Yesu nashimwe. Kandi muri iki gikorane uzova ngaha yabyishe samame kubwa. Haleluya. Kizera banganiki. Ntitwaziriye ubusa. Oya. Biramugeza ntitwaziriye ubusa. Haleluya. Twaje gutora inyishu. Nimubugane ngo twaje gutora inyishu. Haleluya. Mose ariko aragira, yari yarize afite amashuri. Namankunda kubwira abantu bize, abantu mwize ze murakora. Yari ko aragira mitumba bya sebukwe. Haragera igihe icyo gihe uri kurakora nagikora neza mu bwizigirwa kandi ukijijwe nico muzohuriramo n'Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi ntimuze mukengera akazi mu buzima bwawe. Oya. Kandi abakijwe nabanga kirazira kunagirwa abo umunebwe, kuko umunebwe Imana iramwanka kuva ku wa mbere gushika dimanche. Imana ubwayo n'umukozi kandi muri ayo Imana bose yakoresheje abakozi n'intumwa za Yesu, nta kinebwe cyarimo, bose barabakozi bakora uri ko barakora. Yesu nadufasha. Yesu nadufasha. Muyize nka Mose rero agiye inzo ntama, Bibiliya ivuga ngo abahari arigira imbere. Igira imbere mu izina rya Yesu. Amen. Igira imbere mwese, abanyamuziki mwigira imbere mu izina rya Yesu. Amen. Abakozi b'Imana rero twigira imbere mu izina rya Yesu. Amen. Abadamu twigira imbere mu izina rya Yesu. Amen. Abagabo twigira imbere mu izina rya Yesu. Yigira imbere ngo azabona arenganya aho yakora. Uyu munsi twarenganye aho twahora dusengera, twaje ngaha. Haleluya. 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 Uriho munsi wo guhura n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Nawe uri umushitsi, uriho munsi wo guhura n'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Ya ageze uku Mose yumva ijwi rimubwira ngo Mose, Imana ishimwe bituza amazina. Sema amekubwa. Amen. Mbega izina ryawe irarizi? Bose. Izina ryawe irarizi? Yego. Irarizi? Yego. Umunsi umwe jewe nyene uyu mubona ngaha nari njyamye muhiri wanje, mudamu so yarari hari mu ijoro, numva nari nkiri muto, nabitanguye nkiri muto, bibona by'Imana kandi naramuvuga butumwa, numva Imana irampamagaye, ndavuga ngo Fabian, naritaba ikirambwira amajambo abiri. Haleluya. Amen. Igihe cyaza cyose muzokuba mvuga ngo nzoja, namuzi nigisha cyese simbuye ko nzoja mu ijuru, nahanda bivuga je nzojaye. Haleluya. Amen. Sindabikubwira ngo ubyemere, ndabikubwira ngo ubyumve. Itwarika bakene. Je navuga nta problem, bizobimfasha.
abo bakene nawe we babazi ariko abari haleluya haleluya nahiremereye iheka numva no iheka kera ubwoko mana kera ubwoko mana Charayibaza imubwiye ngo kuri inkweto zawe n'ingoga ku maguru yawe hanyuma naye ikimwe ngo ngenda gutume iradonda yamubwiye ngo ndagusingoma ngo uje kungurira abantu abanje ari muri Egiputa abagore weyo muze muba abakozi b'Imana mwabakirisa umwe Yesu nadufashe kubwiwanyu ikaje hasi wacu wapi ndeka ni murani oya kabisa kabi wacu ni mwisane Yesu mugabo ni ngako kubgani haleluya yanda gutume rero uje kubakurayo Mose acha yarahe umuntu wishirwa rimeneze ndakunda abakirisu babaza acha banza yibaza ati none we witwa nde yambwa ati Egiputa ndayibayemo no kwiga je nariyize nzi ibintu byinshi Yesu nashimwe hari imana nyinshi muri Egiputa zifise n'amazina muzozibona zimwe zitwa zinde reka dusino mu Rwanda bitondagura ngaha Jashero zitamuzi byinde byari ibintu imana byinshi imana zingora imana zimvura imana zinkuba byo byose byari none byose birabisa amaze none weho witwa nde sinshobora kujaniramwe Yesu nashimwe ugomba kuja mu ijuru rabaza haleluya uyinde weho witwa nde ikiramubwira ati ndi imana ya Isaka ya Abrahamu na Yakobo haleluya haleluya nitwa ndiho vuge muti ndiho haleluya gereka ndiho ya oya gereka ndiho ya avuga ngo ndiho niryo zina ryanje ugenda ubabwira Farao ati ndiho acaragenda atuanze twagarukize ngira ndangize kuko akanya kageze kure haleluya haleluya kiyamgeza Mungu twimubwira ati ega ndiho ari ngaha haleluya urabona ubwiza bw'Imana turabona habo barewe aho twasomye naho tuhasanga icitwa umuriro Mana iravuga ngo umuriro ntuze wigera uzima n'imiriro idasa umuriro mu gisaka cyaga ntigitemuke niyo umuriro abarewe bacana ntibisa oya uyu muriro wasigura Imana uyu nawe wasigura ingene bakwiye kuguma bagira umwete imazira gumako kugira ngo Imana igumize isanga habona ndakubaza mbegi wowe harabona cyangwa umuriro warazimye haleluya muriro w'amawaka umuriro hari ibihe bitatu hari igihe cy'umutwenzi w'ubuzima hari igihe cy'umutaga w'ubuzima n'igihe cy'umugoroba w'ubuzima Yesu nashimwe Yesu nashimwe Yesu nashimwe Yesu nashimwe yavuga ku miriro itatu ariko sindayivuga cyane ngira mvuga kuri umwe gusa kugira ngo turangize dusenge turangize dutahe Yesu nadufashe umuriro umukristo amaze gukizwa urabyumva akamara kuva mu byaha arakwiye kugira umuriro muri we umubashisha kunesha ibyaha haleluya haleluya umuriro w'ishaka kandi umuriro utarazima umuntu uramubona ndashima Imana nakijijwe ndisi imyaka mikeya kandi kuva nkijijwe Imana yashimishiramo umuriro muri jewe nawe ko je nigishe byo nemera Yesu adufashe amen Yesu adufashe amen Yesu adufashe amen nagize umuriro maze gukizwa
nta mwarimu twagira, nta n'umujenama twagira, nta n'umupasitori twari dufise. Haje ibintu biva kure. Hari aho mubona umuntu ngaho yica ariko arinywera n'agafana ngo none ujya fana wewe nabyutse nashimye Elisa narashimye witwa Elisa. Umunsi umwe bari baje kumutera, yari mugafise ukwizera, baje kumutera yari mugafise, yarimo umuriro w'Imana, ariko byari byazananye kure. Agize gutya haciye haza ingabo zizungurukana zifise imikogote ikwegwa n'amafarasi y'iki, amafarasi y'iki, amana zikizunguzungu. Naho reka mve Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ndabona rero aha umuriro, iyo muriro Imana irawumva, imumwete, umuriro w'ishaka, agira umwete kabisa. Iyi ni nta niko nabashingira gato. Harahabura n'umuntu ahagaze ngamushamba ngo yego yavukiye hajyanye yewe ari sinavukiye hajyanye. Oya wapi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iki gice mva mw'isare nkamanuka hariya ibujumbura hajya ku ntango. Niho nizi gice umwaka. Abandi barabatizwa sinabatizwa kuko nari umwe, sinari mvise abushingira intahe. Bukendo nka babiri tuba batatu. Ndonsa abo batatu turabandanya. Niza amezi 6. Nasibye kubatizwa, wowe ubyumva gute? Uva mu isaro umanuka n'amaguru wongera uduga, ubyumva gute w'iki gice? Kandi sinasiba wose umuriro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagize gutya ndabatizwa, ngo mbatizwe umuriro ucurakura, ndarondera abantu mwe muyera rancanira ndumukirisu gusa. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ata mwarimu, ata pastori, urabyumva? Ata nduyu ndabamwe mwarimu ubwari muje nihaye, urabyumva rero? None se rugana n'abakuru bari ngaha. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ubwo bwari mu bwakora neza sha, bwari mu muriro w'Imana kwera. Ndegeranya abantu, Imana iramfasha ndegeranya abantu, indirimbo ndazegeraniriza muhira, abantu ndabashira mu nzu yanje barasenga, basenga imyaka 3 n'amezi hafi 6 tutagira mwarimu ataniki. Mugabo nkazana abantu kani Bujumbura, tugenda kwikanisa gusa, nta mwarimu baduhaye, nta bariho. Mwarimu yari jewe n'umujenama yari jewe. Byahana bisengera mugabo sinihanisha, icyo ntazi no kubyo byaha byo byarabako cyane byabaguma ko ntumbaze. Yesu nadufashe. Umurizo wamugirante. Umurizo wamugirante. Haleluya. Haleluya. Ubuzima. Ruzo bigerutse. Nakizi aho umva ndabandanya abadanije. Aho Imana itwibukiye rekana binyarutse. Kandi icyo gihe harimo ibitangaza n'ibimenyetso. Nta mafaranga azontwara jewe wapi wo kubesha. Kuko icyo gihe cyose nigisha abo bantu mu nzi wanje kandi baraginjya ziwanje, abashitsi bose bataha bariye. Yesu adufashe. Kandi naho ayinyuma yabuze baziriye barimo ngaha. Bakarya ntabwo ari munarondera, nta n'upasiteri narondera, nta n'akarere narondera je wapi. Narondera kuja mu ijuru honyine. Kandi n'ubu Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bizyo yanje no kuja hehe osye mu ijuru. Haleluya. Amen. Umuriro mu kirundi avuga ngo witagwa iki? Umuriro siko. Mu Giswahili muzi Giswahili witagwa iki? Moto. Suraho muti moto. Suraho muti moto mwese. Mu Cyongereza nawo witande. Aha, fire. Suraho muti fire. Fire. Cyane muti fire. Fire. Ndagomba no kubyumvira muti fire. Fire. Haleluya. Wamewaka. Kumutaga ubuzima waratse, ubu ni mu marengera y'ubuzima kandi n'uburacyaka. Namwe murabibona ari maundi yo bigeze ari kurabibona nawe.
Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuriro w'ishaka ry'ibikorwa dusomye muri Yohana 2 muri rya 70 ku murongo wa mbere ukagera uzosanga aho Yesu yari afise ishaka rya data rizonja. Yasanze abaherezi mu ishengero asanga umuriro warazimye. Ishengero ryo umuriro warazimye asanga ni dini gusa. Muri minsi ikintu cyitwarezwe kwigishwa ni dini n'imigenzo y'idini. Abandi bacigisha Imana bigisha idini n'imigenzo yaryo gusa, ariko idini n'imigenzo yaryo siyo Mana. Haleluya, 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 haleluya. Kitwa tuje mu ijuru abasanga asanga ubwangwa ni burebure barakuntu batekana ubwangwa n'ibitabo byinshi. Ibitabo siko gakiza akaba mu mutima w'umuntu. Haleluya, haleluya. Urako kanya arashavura haca arakora ikintu kidasanzwe. Umviriza, ikitihanganirwa imbere y'Imana ni icyaha. Imana irakunda umunyabyaha nibyo, mugabo irani icyaha. Avuga ati ibi bintu byabarengeranye murihe. Ahereza arabatatira mugabo ntacyo yabagize, yarabubasha. Muze muri abo barimu abakozi b'Imana bari mububahe akanya bakiri imbere yanyu. Yesu nadufasha, Yesu nadufasha. Wacibika imoko arabirukana, arahendura ibintu byose, yotuma homba ibyawe, wotume yakaguhomba. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Yotuma guhombya hakaguhomba, arabitembagaza byose, arabitembagaza abikura. Ndifuza ko Yesu yotembagaza ibyo bintu maze imisi ugendana, ibyo bintu maze imisi uririmbana, ibyo bintu maze imisi usengana, ibyo bintu maze imisi uvugana umuziki, ibyo bintu maze imisi wigishanya uvugana ubutumwa. Tembagaza mu izina rya Yesu. Arabitembagaza nyene. Arababwira ngo ingoro yanje mwayihinduye isenga ry'abambuzi. Ingoro ya data mwahinduye isenga ry'abambuzi. Mu Gifaransa bavuze ngo ni maison de trafic. Niko yavuze. Uyu munsi abasengero menshi ni maison de trafic gusa. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Rondera isengero riri mu Imana. Hari amasengero atagira mu Imana pre. Ndabivugira ngakora cyane. Atamana irimwo ari migenzo n'imico n'ibiki by'idini gusa. Hariyo n'abakristo atamana bagira usanga bari ngaho n'abakozi ibyo birabaho. Kuko Imana yaduhagaritse ngaho imbere yayo gakimenga twamaze gushika mu ijuru. Bado ntiturashika natwe. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Ahora babone ibagira ibiri inyuma kuko iryo shaka gaca nsingira ibiri he ibiri imbere. Ishaka ryo kwihana ibyaha, ngenangiza ku ishaka ryo guhana ibyaha. Abakozi b'Imana bahana ibyaha, abakristo barabana usanga babanga. Abakozi b'Imana, umukozi w'Imana hana ibyaha, abakristo baramwanka. Usanga bavuga ngo ishaka ryo guhana kwihana ubwa mbere. Ndakubaza, ugitangura warihana, ugitangura warasiba, ugitangura ubutumwa buza wacujugunye. None ubu nukuvuga gusa. Imigani 80 bavuga ngo upfuka ibigabitanye ntazoronka umugisha, ariko uyana akandeka azogira igihigongo. Abantu bigora bavuga ibyaha, bamwe bavugisha amagoti, abakozi b'Imana, abandi amahera, abandi birato. Sindababuza ngo ntimubibahe, ntibanyumve nabi bari abakozi b'Imana ngo babe barihera amabuye. Oya, mubibahe mugabo mubibahe ku neza atari gupfuka. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Bagomba kuronka umugisha muri iki gikorane. Bagomba kuronka umugisha ni mwese. Haleluya, haleluya. Ishaka ryo kwihana, umuntu gupfukama katura, niyo nzira yonyene yo kuja mu bugingo budashira. Ndarangije kandi ubisa amajambo Imana ibahezage. Umuriro wame waka muzima. Igitondo cyawe umuriro waratse, saa sita yawe umuriro waratse, ariko uyu mugoroba wawe umuriro wazimye. Abagomba gusengerwa haguruka.